Tara Mangarak Suba Manipur State Film Award 2023 gida Best Actor Male gi mana phangmangam lakraba Daya Khetrimiumga Unaraga wari watai sadoineba aduduna ma hojik latri ai studio da lege aduduga ai hojik leirizina Liglai studio da ne ko Liglai media gi Liglai studio da ne leirise adudugi moigi channel sigi interview lobagi tawgadoine aduduna hojikti Daya latri Daya la aganda hana kai ngak wari watai sanaba aduga interview manungda kamai tawba loiraga kamai tawgiba sum matik hapake bako ai gidaso adudo makhatana mayam yengbiyo Zoom da was the head low lay Zoom out of it. Can already Yangi, long language and the Lama, Maratagi, Lana, the one as something like him. Lanwadi, Diana, Marata, no, I was in the market, and like that, they came away the room. Daun hapet introduction check on the spotlight with Khetrimium Daya Masigi Thomas we people me na maputara actually film adum propaganda adum paisa jaina adum khara tingjan jawraga adum adumai thagi moigi acting class gumba adum yaroktana mai tore khara adum unda yamna adum yumda adum haido khideba yumda di sumaina ai tawi ko li kai je adum haido khidaba adagi matam da yam parame 2016 17 sumaina ai yam tina slim morame ai weight se around 40 sumaila rafiu oi jahiya gadi class e kar kum tan dum kanda ai class 12 ai sadu yam tina ai yam week oram ai je kolkata da salom hospital da aha ba introduction matik to nganga sunga ke Hello. Hello. Hapet buang ngang. On the spotlight with Khetrimium Daya. Tharamasibu meeting tabiri babum na magpo taram na ukchari. Ako'y ngasigi tharamasida una lengsin biriba guest asi 15 suba Manipur State Film Award da Best Actor Male di mana fangbang laglaba Khetrimium Dayaga una duna wari watai sanajage ahanba magtada Dayago ko'y so sida taram na ukchari. magtada ngasigi so sigi viewership musu ahana ikuno no. Thank you. On the spotlight with Khetrimium Daya meeting tabiri babum na magpo amukahana rumjari. Mathangi episode tasu nungai raba guest ano mayam mapudana lagjagi mayam ngaibira mo pune nasi mayam interview lo igre do keno da upload torani mo full pramara ki video do di yeng minarje da awai chana bayam nungai adai masak syam phajai masak ti de masak syam phajai adagi yam smart oi yam nungai wari sanaba mayam ju akoina sanagi ba wari sing do mayam yeng bio ado da ai gi channel je mayam subscribe to sin bro ai han gi dong ai gi mamang da thagat video subscribe to hai da bane ba nasi di Daya yaramina Daya gi yengbiraga ai gi channel do subscribe to bio mayam nasi je akoi gi Liglai media na ai je ko birakta ko sister le thengna jare aduga adum interview da punga me hena wari sanai ko wari sanai gre ai aham da mini kutra ga hai ko mini kutra kai ai haida da na ga khalle ba duga ma se wari sana ba tina nungai mini punga mung sana thokre adagi ai gi take myam lo bu suma ngai bi gre ma yam phai adum kayani wari myam ama ai gi life ki story hai tare ko ngasi ai ju first time ne ko gi yamba darami ai gi nungshir yamba darami na tawraga ai wi nungsidana mai Liglai media da smai ko biraga ai life history ga smai hai ja hamne ba life ta pusira adu ai su daw ya batare adu na myam suggestion koi sister gi magi YouTube channel subscribe to biramo like to biramo adu Daya gi su lai ben Daya di myam khangam ai gi su lai Daya KSS na lai ben ai gi su aduga adum Liglai media su myam yeng biraga subscribe to jan biramu yambo support to view ngasigi Liglai media gi team ko encourage to view aina excited ma hajai Daya gi su mi kaino makha tarak pa ko makha tarak su myam phajaba myam kumbir o hen na sidagi chawba achievement myam phangoi biro haina ai gi channel gi mai kai dagi su Daya da hai chari thank you